Она пағылғама нация вулавышне интернационалист салдагын тада педагогын шарда жізімбе іште жізім пұштарынжыш. Туда республикинде журалзаюсне чывашади, шархисметне Афганистанра иртерне. Пенде дығыржыр сагруникке сагрун ватымыш жузенде тискер шабы жузене худшынна. Воржы вуди видердухна кача Чываш патшалық университетен, исторби филология факультетенде Чываш уйрымынде асабелу илне. Ундан башу башкарды вун закрымыш кулда, адесіне тыванчырхебе литературына верендет. Республикан тавадевичле учителя хисепле ядада девишне. Студент чухне хирма бушланыскер Анатолий Хмыт юлашке вахытра Афган варжине халалана темише кенеге гларчы. Телленмен телекре твады повешпе вун билік калау. Хашпаризине антакусюлянне жемкенегере пижетлинзе тукна. Анжакта вазине ондюхне эбе хам редакциленерен, тада клараган издательствода вырыстен болнаран, унда геныштем нумайгарыш, шамбада хал шак ябалазине материалзине перлепуштарзанде, лайхра хитререк редакциялете кларма эметлендим. Шаб эмет бурнышландинде баянман. Кашни шаб жира хайынне гурать. Шаб жира. Шамбада тірлі енілі шавыртарда лару тұрузыне сылназа паны ол пайынхегун Афган варзине тарындыра курма туйма пулжат пульдері деп. Шамбада мажын пайынхегун да ол Афган варзи тюн жирерия. Шенегенеге хытлавне келнезем хушинде Анатолий Хмыдын хайлавзенди тәп сынарсемде бур. Візем ширавшы баюнашар маджахетсембе шабышна. Калав бойышрейсем чын бурнышра болса иртни. Шав чердамыга автор хой дүсе иртерни. Черрен сынарласак дартма булдарны вулаган сене пушех пылғандарать. Хышне бірне вуланық үшін күшілбе ларны де бұл жедемелі. Мүншін десе сынарзен сингерлі шыбе юрадаган шынзен бір-бірінбе бұлайманны мана пиде пожырғандаржы, куляндаржы шанбада нумай туйым жүратыры көкінеге ман чынра. Телленмен телекинегене Владимир Степанов ширавши редакцилене. Вол эштешін хайлавесене Афган варши видердухна орован гимне десе хакларе. Хайлавсенче сюжет лунизне пиделаях прзе, ширзагазарзать автор. Герой зен характерзене шудатса барат, сынарласа барат. Шавтра герой характерзем тірлерен, шендесем тірлерен. Унда кошт хораганни де бур, пиде паттыры де бур. Анчақызен периде баржарат кайла чакмаш, юларсен сутмаш, яланах шар тивише, шаржыв. Мынгымылыхе перге яланах шутлашшам. Кенеге авторы сынарзем керек мүлле ларудыру дәріслевінде де эдем тисіне упразахварныне мала хурать. Ширавша әмірхи үйдусене шіклесе мінлет атсабаныне умзмахра Николай Осипов литературы тіптевші тәплендішкеріне. Шавынды каларзен же хускатны үйду проблема візем варжедеми бегіна жығынман, візем эдемліх, шинлығы візем бежігінні. Уйрымақ шамрықсем, үсе бұраган ору валли, салдага, паян үран салдага ғағансем валли, шавдері мүлегамала пұрны жаверендеген хайлавзем, пулзадырашы візем. Вот калы бір шылдырзем віляны ғашиятлы калавынже, шавдері чуна бұрзадимелі үгерчек, шавығытрақ, шавдері сынлықлы, илемлі литературы жын, пейренчі ваш илемлі литературы жын, композиция сюжет тележинжен жергелене хальги вагытри чионышлы галавзенжен пери. Юхма Мишине, Хведра Гиверия, Александр Волкова, Хойн, литературы хреснаши вырынне хураган Анатолий Хмыт, Тулын галасан хура митюк ывылы таргынсен, Афган теми тебір игі роман шырмалықта шиделік ледет. Чеваш еңгларым Вали Марина Корягина, Михаил Солин.